Itua ni tariki 23 mweri jwa Mei mwaka ni jwa 2026 na ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru thaa mugwanja rietwa ni Maureen Kinya. Joy Nkirote wa kuma Chuka County ya Tharaka Nithi uria wajitwe ni murimo jwa kansa ya nyonto ni akuromba antu bawendi bobwega kumutetheria kenda kurigitwa murimo jo. Joy ajirwe ni murimo jojo juria juri stage 4 mwaka muthiru akutharimwa na kana karia nandi kari na mwaka jumwe untu bubekirite thinene na mukuru wawe Zakari Munene uria uritaga ngugi ya gwaka nyomba rangi. Nicholas Chabari ni agutwambiria na ripoti ije. Wakinyo tukungaturu muno kare nyako mama wadwega nyante mama mwankaru kiri guntura. Muturire gwa Zakari Munene na Joy Nkirote ebara ane muntu na mwekuru kuma ntura ya Mutunguruni ntere echia andagani ichukagamba ng'ombe bende no thogarukite ebonene kuma mwekuru ojo akuwatwa imurimo gwa kansa murimo gwanjirie etawankanwa inyonto kumania na mwana agwao kurega igwonka nyonto eno na anjirie gukamagira kana gaka kithuganagia ithina ikathira ende nyumani yamenyekana ikansa iri stage 4 uma nyonto ya imba nyonto ekuimba ndeweta sibitari irio ndathimire nderero ikansa ndeta twanjiririe matibabu ya kwita ndathimwa nyama yatumwa sibitari Kenya yatumwa sibitari Nairobi kutumwa ya kansa ndero mbanjiririe matibabu na ndena mbesa tukumea ni kansa ni twaruthirwo ithimi twandivaiswa kwina ithimi ibati kuruthwa so far twarutha ithimi tuthite ithimi cia 49 na kwina kimo gitigaru gitikithime kenda ambiria treatment ni twacokie twauma twathie Chogori Hospital kiratunengagirwo ni painkiller cionka nontu tutina mbeca cia further treatment. Left nyonto na kuguru na njara wakinyanirio goro riu ngaturo wega nyenda nyupe nikile watwika murimo gutithiria murimo bariuga ende boy baremeretwe ino muturire na kinya kwaga kinya abya kuria nonto birabari na byonthe ibendirie no kenda bathina mbe na kuruthirwo ithimi bibi na ende monka thina batigito marampe utembesa serious se kuvithira matibabu kuma tukumea thina nontu ni twendire mbeca cia ithimi ni abindie nendia ng'ombe nendia mburi na TV nyomba gutikio ntigerie nendi into ciakwa na mwankira u anamendeti into into teatete. Another thing ni ontethie wira ama painter Chuka University thaino ontethie wira tarune na wira mbati kuthie Embu University ntethie nontu ni ngutetheria wira na nte na mbeca cia nginya kwandikana na niyo nkuruga na niyo nkubura nguo na kumenyera mwana we mukona wapa so no ni murombe na giteo kionthe bura mungitutethereria tugatetheka akabota kubora kenda twenderea na shughuli cietu cia maisha kuma Mutunguruni ndagani Chukagamba ng'ombe Betan Class Chabari. Kuchanio ni kujiri ndene ya chukuru ya Siakago Girls nyuma ya mubunge wa Ntereu Leonard Muthende kukinya chukuru wa kienda mwarimu munene wa chukuru wa thamwa bakiuga mwarimu ujo aikirwe chukuru mweri jomwe muthiru na chukuru iria araumite itiragitaga bwega kiri mpumi chia magerio mubunge ujo na agwati mbarubangi ba kithomo bari no gwa kuomba kithomo gikagwa ndene ya chukuru ni untubo mwarimu ujo. Rita Mwaniki ni akurikithia anyita itemi thiini wa sukuru ya Chicago Girls ni marenda mwarimu munene uria uraretirwe sukuru eno akorwo akirutwa makiarie kuvitukirira mumbunge wa mwena uyu ni Welio wa Muthende marauga marenda mwarimu uria uguka akorwo aumite sukuru iravitukaga wa Chicago Girls marauga kuri na uvotekekanu wa sukuru eno kwambiriria kugwa igeranio ciao kuona mwarimu uyu uraretirwe mucero aumite sukuru wa nayo itarekaga wega Chicago Girls nondo wa maundu mekikite ma gucenjerwa principal uria urae guku turamwendete na ararutite wira mwega ni muramenya sukuru ino ikoragwa na discipline bega muno na ciana cietu ikivitukaga principal ucio auma uria uraretirwe araumire sukuru nthi muno na Chicago Girls na twi turauga
maundu mamate ma siasa ni maisha ma ciana cietu tutingirwa tutingigeria na maisha ma ciana na andu aria marauga tugerie ciana ciao itie guku ni mauke magerie ciana cietu na principle mwaro titwe tugerie ciana cietu na principle taravitukithia ciana na baria mararuta mavetia ikinyo ria mwarimu uyu muceru kwingata arutwa aya kugira school fees matari na mundu uramarumbuia niregwire ni naibu sana ni undu woguo nironire ciana iratindire goro ciakagwo muthenya mugima na tutiana nogu anakinyagia Mrs Mwangangi ari guku principal cio rari kuo tutiana ona kwina thina wa ciana ikiruita town tondu ciana ciengatwa ni ciagendaga na igacoka na rio ti muno tondu tironaga movement but igoro it was very worse getha process ino ya kulete principal ambaye ora perform wega ava Chicago Girls tutena shokia shukuru ora twashukiria Chicago Boys maundu ma Chicago Boys mathire uguo marathiire ava watamathe tukikira uguo thaino shukuru ni athirire ndigwiciria uguo niguo turenda gwikikwe Chicago Girls mwenari wingi kiama gia Kupet Embu ni makomithitie ikinyo riri ria mumbunge wa Mbere Iguru makiugaga kwaratonye uteti thiini wa cukuru ino guku makiendaga avoe muvera na wakorwo ti uguo makorwo makirurungana thiini wa tauni ya Chicago Jumatatu iyukite na turakarite muno nundu wa ciiko cia MP wa Mbere North Iguru nurathire cukuru aina guns mathie mavinga ofisi ya mwalimu munene macoka mauma makinaga na turauga kune ku interview na cukuru cietu itiagire gutonyererwa ni ateti karendi twikiama aketha tuvote kwira arimu wetu the way forward we are demanding an apology na ni turauga from Leo Muthende uria urathire ofisi ya principal akina vinga na akina thina savi turauga ri tungikungithia na mbere oguo we will not have any other business but on Monday we are going to demonstrate. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Mwerekeria munene wa rwang'irwa ubangania Bwama Town Kiri Stage Department of Housing na atongetia bangi barwang'iru bagwatanirite na utongetia bwa kaunti ya Isiolo ne bariungite kaunti ya Isiolo kuthurania uge bwakari ntereu bukonie kugitira ugaruruku mawatho ja ubangania Bwama Town. Bantam Murangeri na Ntetweji. Murungamiri munene wa tauni cionthe na uriungite tauni ya Isiolo kenda kwaranirie na akari gukonie kubanga muciji wa Isiolo akiaria na ugite moni ja akari ja kombo tetheria kumenya ure muciji wa Isiolo jukabanganu kenda kuliera maugwati monya jareo makondori jarira kwaura. Na inji vile wewe mwenyewe umesikia na mlikuwa ndani mmesikia kwamba wamesema kwanza wanataka kuanza kupangilia hii town. Tayari wako na county special plan, sasa wanataka kutengeneza ya town. Umesikia kuna hii barabara kubwa yenye napita hapa kutoka Lamu. Umesikia pia wamesema hii barabara bila walipitisha they were not consulted, na hawa ndio wenye kumanage kila kitu kufuatana, because wameongea mambo ya bus park wa kuitishwa ndio wajue waweke bus park wapi, mambo ya lorry parks, mambo ya wale watu wengi watakuja kujaa hii town ndio kwa sababu nataka wapangiliwe. So wamesema in future watu yote hata national government kama wanafanya projects here is good wa consult, si county government peke yake, wa consult pia municipality. Kaite ni wako umo wa kiamanda ene bodi ya kubangania municipal ya Isiolo na taririte mathina jaria kaliba kuruka ira igitarira kwina mbura. Ni kweli, kwa sababu ukiangalia majority ya kwamba riparians imekuwa overtaken by the people na structures, na ukiangalia kwamba kuna pesa nyingi imeweza kutoka kwa donors ambayo mambo yake ni storm pitching and waterways ikiwa inafunguliwa, but unapata ya kwamba katika ile mambo ya planning, kwa vile mwananchi wa kawaida hahusishwi ama inaitwa aje, kukosa ile political goodwill, unapata ya kwamba mambo mengi haendi vile iko, na ndio unapata ya kwamba kila mvua ikinyesha unapata Isiolo bado tunaadhiriwa na mafuriko kwa sababu ya moja. Ngurukino nanite kunganirwa kwawe ni mibango ira thirikari banganitie no ntuko wa muchijujo wa Isiolo. Yale maji hata inaweza kufanya watu wa lower stream waweze kuitumia katika ukulima, na inaweza kufanya kwamba mambo ya devastation na mambo ya flooding pia inakuwa ni story ya kale.
Kwa hivyo nadhani serikali ikipiga vile imepiga plan, nadhani naona mbele kuko na mwangaza. Inkiripotera Nteto Chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Na nandi gatonogo kiani ni nyuma ya kagita gati kuraja inkureterete nteto ingi. Katiba ya Kenya 2010 ni akira kaunti ya Chitharoire na Wandi. Wandi nicho ichigo binini byotongeria bwage siasa na okaunti iri na Wandi mwanya kuringana na wari bwayo. Anwije Wandi ya kubwega kwambiria njuni ije Weru TV ikethura ikiriunga o Wandi kenda gukumenyira bwege gurura kaunti yaku. Nyama kinyaja njisu ja leo ko utwendete akeni mono na mitheru turutonga lontu muthetu ni fertile kuna advance doko ya mira ya apart from Murimbo Marigo antu ibari ma into vinge vya mbura na vya roje ndene ya Meru County kire 145 ondirai na industrial park kuma amwathi gwita Igoji West, Thangatha gwita Timau, kuma Mukothi magwita Igamba Ng'ombe, Karingani mwanka Chogoria, kuma Kulamayo mwanka Bula Pesa, Kiambere mwanka Nginda, Kayole gwita Kileleshwa, tugakuretera nteto tariria cha Wandi chionde. Ni kuambiria mweri jwa June 2026. Muchama niyo kayothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa ichiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice Mkombozi Fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidhidetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bubwega wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Destination Hungary. Europe's greatest stage awaits. It's a game that really does underline the word champions. Parisian perfection. Two giants remain as the eyes of the world turn to Budapest. Oh, incredible! Don't miss a moment with club football's biggest prize on the line. Oh, wow! Have you ever seen football on this level? Catch all the action on DSTV Access and GoTV Plus. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League. The high-stakes energy of the Saudi Super Cup and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life.
Tukichokera na nteto nkuruki gatuburetere rugono rwa mwanya rwa Meru ya Marando gichunchi kia bithatu kumania na Muthuri Muriuki. Ria mbere buruko na thirikari ya kaunti yumbite kuingirwa mbeca kumakirirwa ngirwa kigina kuma ki thirikari nene. Kaunti ya Meru awinio iri Nandi gitumi tikingi ni Irandu na Irandu riri riumene na mukawa jari Pandrock jura mucungu umwe aingirwe mukawa na juju na gwita kotini. So wakati ilibomolewa na ilipelekwa kotini, nafikiri county government ya wakati ule haikuweka maanani ipigane hiyo kesi vizuri, na ikafanya hiyo kesi tukapoteza, na arbitrator ama yoyote ule alikuwako hakufanya kitu mzuri. Kaunti ya Meru ikirere milioni kadhumba ujone Titan Stochu ora wari minister wa kigina kagita kau. That French investor is a con person. When I was the county government myself, after that judgment, I refused to pay that bill because I knew he was calling us. That hotel would not have costed more than 20 million to be paid, to be compensated. At some point, even the former justice, presiding judge of Meru County, Justice Nambaya, wanted to commit me in civil jail because I refused to pay that bill. And I said, over my dead body, I refused. So I also insist that the county government should not pay. Indibobo butego tarwa ndio mutongero mugongo Dr. Ruto augite akethirwa kiria mbese iji mfuate rais alipe hiyo bill kwa sababu alisema. Kwa hivyo alisema tware na other leaders abunge waheshimiwa wa county assembly and his excellency the president agreed to take up the matter and pay the debt for us. Na kuria kwa mbese iji kutonekana nyumene kaunti ya Meru ya tonya mwankine. Nitupokete barua ya kuwa treasury ikarungika disbursements ira tuyukasia kuma kiri exchequer non tubwera nduri unikenda baita that better from the source, that is from the treasury, banenkera muchungu wa wengiro kuma Meru illegally according to the court. Irandu riri ritumite Nandi kaunti ya Meru etwikane gwitina kwinama nikenda kwerenchana yomba kurigurwa mbese iji kwamba Meru County inafaa ilipe 314 million, na ukienda kuhesabu ile nyumba ilibomolewa hata inge cost 20 million, wakisema ati loss of profits na hizo. Nafikiri hapo ndio tulianza kukosea. Umawa mantu Irandu riri ritiromba kuriwa kinyanyime kuwe mutongerio mugongo akethwa akiriria aya kaunti ya Meru no iri Irandu ne na minister wa treasury akiwa yesterday but kiri Irandu ria Leopard Rock ewitia kana ne bala Leopard Rock bawitia bakari a million 129 or there about out of 521 300 million siatiwa itiri. The question should be now kwa duka ni koti ya umwere na wandi ya niro ni arbitrator atimbesi niri na baraba kwa absorb only 129 balance irekedreti ni atakubwiri ukarwa. The people of Meru must be told. Ondobobo na boera ndra murandi jwa siwenj na jujo gutomatoria daiji no ntomoka wajura president wogete akajorea akari erandurira iba pushini erandurira ngiria sewage no tuirorere tete tarif torombe president kenombo nyawa korerera akire ari ringi akomba kwethura mirandi iria iguthika ndene kaunti Meru ne mbesa cia Irandu irikenda kuriwa ukabere na gutonya Meru itonya Marandu na Nkuruki. Serikali imetoa bilioni 1 ya kuboresha hospitali yetu ya Meru ili tuipandize ngazi. Nimesema hivi, tunaweka kilomita 17 Meru Town Tarmac Road at a cost of 3.5 billion. Ni kujenga
soko ya Koromone at a cost of 1 billion shillings. Na nĩ mũtongoria ũrĩkũ ũkaithũra ũma mbwege mirandi eje? So hata I hope ile national government inatumia kufanya level 5 ikuwe level 6 1 billion. I hope hii hatutaambiwa tunafaa tulipe. Hiyo nafikiri ni ile national government inatumia kufanya mambo ikuwe bora. Thirikari tumba kweje promise kathithia onto na bwete bwirite karomba irandu alafu mwicho ne wethire kumenya teka twatetekaga ni irandu twanenkairo kou very unfair, very unfortunate na uti utongeria jabo Mburi Murioki Kirugono na mwanya Meru Emerando. Hau nĩho twakinyĩra mũthia wa ndeto cietu cia rũtha mũgwanja, rĩtwa nĩ Maureen Kinya.